Dikarohano ka hare ho ANC Mangaung di ntse di tetebela sena se etsahala nakong ena eo kgatello e ntseng e eketseha hore ANC Freestata e tshware seboka sa yona sa ho kgetha boetapele. Makala ANC Mangaung a qosa IPC mmoho le IRC ka ho hinahinana le ditokomane tsa bathongwa ba makala. Se a se bomenemeno ke boshodu le pelo empe. Di branches se di kgethile se di nominateile diketapele tsa bona. IC mosebetsi wa teng hantlentle ko fe hobane ha ba fumana di report di le ka mkgodileng ka teng ba tlamile ba dinke ba dingole di le jwale ena e ka monana rena le bopaki ba di branch tse neng di tlile mo leng hore ha ba re ba submit ho thwe wena ha o branch ke bonana. Ho boetse hona le dikgulakgulano ka hare ho boetapele ba ANC Mangaung. A hona motho o na le ntokelo whether o member IRC kapo o chairman ya teng kapo secretary ya teng go ka renkela diqeto tsa rona le regional conference re soka re kopana kaofela jalo ka maloko a IRC o nka qeto. Ha hona bonnete tletlebong e ba hlahisang hobane region ha hona mo kenang ho di packages tse tswang di branch ha le kala le qetile ka ho etsa ditlhopho tsa bona le rena ba sheba rena ka ba ba ka etelang region province or national pele ba isa envelope e kwetsweng provinceng. Boetapele ba ANC provinceng bo re bo tla arabela ditletlebong tsohle tse hlahisitsweng ke makala. Ke ditletlebo tse ileng hore di hloka ho sebetsana le tsona ho etsa bonnete ba hore ditukisetso tsa dibuka tse tlabang teng e ba dibuka tse senang ditshitiso. Makala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.